Good morning, good afternoon, good morning. Hi Sela, follow ata fetutaki PC pe ngawe time si pe kai to fire to live ki live no pe. Hi everyone, good morning, good afternoon, good morning. Weh, koe ta Hawaii ni Amerikani. Koe hoko ni ta Hawaii Amerikani, good afternoon. Everyone. Saya pikir toko lahi mai kai whai ki live at koe ni. Hi Lisa. O te ke lau mai ke ki matso ata te fumata pāte ke. Hi everyone. Good afternoon, good morning. From Tonga, good morning. Mahal morning ko toa pe ungai whaitu. Kai ho ata Amerikani, ho ata ini. Kai ki toko lahi mai kai whai ki live no koe ni. Mo whea hake. How's everyone doing? Ko Amerikani San Francisco o ki Momoko. Toi ki hang ki Momoko ea. Ka ku whakamawhana pe ku sayanga pe Momoko he vela Lava pe ke tau mawhana. O ko hiwai na I tongana Ilisa o whātue okay. Ko hiwai na I tongana. Ko Amerikani San Francisco ni whaofa ea neongo o ku Momoko. Ko e time whakane hai Momoko. Pe aku sino atu e ngai wheitu e mo unga. Alo ki Reno, ma aku nau sino e mo unga. Pe aku kau kei hao pe a Fisco ni he sino kau Momoko pe. Au sanga pe no fofale na wale ko mau hatahe pneumonia he Momoko. Kai pe ke whai ki live no. Kai toku whakahoko e ngai whatongia e aho. Whatawange pe o ku lere e mea kotoa e ngai wheitu o ku mo mamata pe a miai, o ku mo whakotua mai miai. Whatawange pe o ku lere ai ka ki ataha e pe ngai whamiri ko si hoko ai tau whakanau ngai loto whare, no ngai whakatamaki, pe whakanau tolu si mo ua mau he puke pe koe ngai mahaki ke kau tau whakawhetai pe tau lotua pe ngai whamiri koe ni ka pe whakakaua pe tau ngai lotu aki nau tolu ko tau pe tau ngai whamiri o ku nau si mau he especially ta te white mako ni tau to whangai he ngai ahoni ku lava ke tau whakakaua pe nau tolu he nau ngai lotu. Ko hau pe he hoa tāni ke whakahauka tau ki live no pe. Kau tupe ke ki toko lahi mo share te ki live koe ni. Ko hinga e fumahau inga au pito e ki live koe ni. Ofat ka te mo tolo ngai whamiri ko toa pe ku mo I ngai wheitu ke o ku mau pe hamo I lelei I wheitu oni I Amerikani. Whakatawanga pe mo mau pe ha mo I lelei e wheitu mo iai. Pe whakatawanga pe e wawene pe ha taimi e vai pota ka lau ke tau whe aruaki ke ngai wheitu ke. Ko ngā ke lau ke tau whe mātaki ai. Fuoloa e tau ta e whe sio whaki kai pe he whaka e ngai whamiri Australia, New Zealand, pe whakatonga ko wawau ngai whamiri ko toa pe. Ko e tau loto pe ke hoko e taoni ke lawa kai whakawhai ngofua e ngai mea ko toa pe. Ai maki ko ni kai lawa ke tau whe aluaki pe lawa ke tau whe mātaki.
koe whakaamu ia ka kai ki to ia mea e te tau lawa o whai, koe tau lotu pe, ke wawene ha taimi ki awa e pota, kai pe whaka e ngai maki koe ni uto koe ni, ko loa ko mau mai ngai whai to'o ke lawa i ke whakawhai ngofu ai ai tau ngā ue, pa lawa ke tau whi si o whaki ai. Koe ai koe ki i ka pau te wai te ki laiwi koe ni, pia mohanga o share atu, mo share atu ki laiwi koe ni, ko hinga ko fu maho inga o pito, ko yanga pe ki whakau kau, ke uha o he fiaf, he hoata koe ni ke whakahaua te ki laiwi. Koe sai te tau kamata, koe makatuunga pe ku hao he aho koe ni, ko au foku koe ke whaasa ia i he, koe ke loto ke u whakahoko hanga hi laiwi, whekau aki moha mea whakapolitikale, koe ke u kau au ke tafa aki. Koe tafa aki pe o ko pou i, koe tafa aki ai mo ni mo totonu, ke tau sio ka ngai mea ku whakatukulaki ai whonua, pia pehe whoke ngai mea o mai ngai mea o totonu pia mo mooni. Koe ngai mea ia o tau, koe ngai mea ia o tui au. Mo ka taki pe na ia tahai telefoni mai e laini taha, ka ku hange koe ku lave, o koe ke tui au ia pe o koe ke kau au ke tafa aki whapolitikale. Hange koe o tau wālawa e ngai ahoni, whikau ake pia mo tau ki whonua koe ni kotonga. Pia o kou tui au, kou kau au ke tafa aki mo oni, o mai ngai mea ku mo oni mo totoni. Pia koe ke fu interest au ke mea whakapolitikale, koe ke fu mahau inga ia, whakamahau inga pia ke ni nau tonu, nau lava whakahoko e ngai whatongia ko ia, whikau aki mo ngai mea whakapolitikale. Ka ko au, ko tuu pehe mo ni pia mo totonu, i he mea o ku lava ke u whakaukau, pia lava ke u tala noa ki ai. Koe ku hau he hoata koe ni, ko hinga koe ku tala noa pe whikau aki pia mo ave ai uta ki tonga. Ka pau pe te mo se atu ai polokalama, ai ku laiwi koe ni, koe tau mua e ku laiwi koe ni, ko hono ave ai puha pe koe hape, talamu pe koe anga koe ai ave e tau ta ki tonga. Koe ku tuu koe ni, koe hau koe no laiwi koe ni, ko hinga ku hoko ia ke te au. Ka ilo kotoa pe, he taha kotoa, i wawau, ko whaifatongia e ki bisinisi i wawau. Pea, o kai ko hamea whai ngofua e ni ke tau whakahoko, ke tau whakahoko haki bisinisi, i he whitu o koe, tau pehe pe i wawau, tau whatata pe i wawau. Na waluatu he wafe taha walu, mahalo, o sio pe ki wawau pa o sio ke whakotu haki i mea pe ke maua hamo oi ai hoku whamiri, ka pe whoke whamiri, especially whamiri hoku hoa, hoku nau ke kakato i wawau. Pea nau whakaukau ke whakotu ai haki i bisinisi, ko inga ke tokoni, ke whonua, pe tokoni ke whamiri, pe tokoni ke taha kotoa pe. Ko ia nau hau lewa, whakotu lewa ki bisinisi, pe au hau. Whai atu lewa i tokoni. Pea ku alo pe taimi, hange ko ki whakawhetu niaki, ai ngahi mea koe ni kulawa ke mau o atu me Amerikani, kai pehe whoki o atu e te ki i mea ke whakalere aki business ko e ni. Koe ka business e nia, o ku pehe ko ha business hange koe kausi haina. Koe mea pehe ni, na uhanga whakotu ko hinga ke mau peha ki moi, ke tokoni, ke whamiri, hoku hoa ka pehe whoki hoku whamiri, mua taha pe te ulawa tokoni ki te whamiri, pe ka taha pe te ulawa tokoni ki ai, i wawa au ka taha pe. Koe ana o ave e te toto o konga mea lalahi pe anga e ku laiwi koe ni, e whaifatongia koe na lau ke whahoko, na lava ke o aveta haku puha, haku ki i ngesi puha, ta manatu pe koe ko ha puha wha, kai ko puha walu wha, koe ki ngesi puha koe ni wha oe tau sio pe ke ngai ngesi puha pepa, wha oe ngai mono mono, ngai mono mono o ayo feri, tau feri o seni holo pe i Amerikani, ki ngesi puha
pehe na fa o e kuota e ki me ai o ave pe ki vava ai na ave ku ki puha pepa ko ni in November na to ton ke tau i December ka kai makatu unga me fe ki rio ki ko ni ai uvaka ai toloi ko tau ko e vaka ki tonga na lau ke to ki tau atu e mahinan e wiki atu pe tai mi ko na ya o to e ki puha pepa ta fa kau pe ko ki puha pepa ko puha fa ko puha fa pe ko container ko ki puha ni esi puha si ipe o fa mon na la ko tu pe fan ki me ai ke ave ke to kon ke family mo hai pe hai me ai avo o fakala ke ki business kai pe he ka kule a loi ka ko talato pe ni ai mo ni i he tai mi ko na ya wa ki puha pepa ko ni ki va o ko tala no an i va e tan ko na ya wa ki puha pepa ko ni mo se atu ko nga pe ko fea pe to tonu nai ai fa tongia ko ni ai customo po ko pule anga ko ke ilo po he ne te ki ta fa ko ya e tan ko na ya wa to ki puha pepa ki va o ke fa ko no ai he broka finga ngai pepa to tongi finga ngai me ko ni pe fe tu ta ki tu fe tu taki me va ko ke lava e puha ia tutte ke lava ia ave ki tua tala mai fe ma o ia ke on a receipt na e mono pe a fanki receipt i loto pe na ia pe ma receipt ia bana hanga ko a ku ia e puha ia ki mu ia o la ko tu pe i loto ka ta fa matala ko ni ko tala no ko ni e ki puha pe pa si ke ia e fa mole ia pa anga e ma o he ki puha pe pa ko ni o a ni mangia tola ni mangia ka ko ngai me ko ni ko me pe na ta na pa pe ke fa pe la ko pe ko ai receipt ko ni o fa pe lo to kana ai pe receipt u me i loto he pe ko time ko na ya o to ai puha ko ni ki va ku kai ke to e tala mai ko ke lava ya ke to e tu te ki tua kai ke to e lava pa ya ke on ha receipt ya me hen na fe tu ta ke tu leva kai ke mo lava mo to fa ma hu inga ai ki me aki puha ko na ko ke mo fa ma nga pe ko fia ka la ki ave ki tua ko ke mo lava e mo to lu ya tala mai kai pe ke lava ya kai pe ke to lava ki nges puha si ya ko ni o ave o hange ni ya o ko si wa ya o hange ni ya te wa ki hange ya te wa ki ta ya hame o ku ta fe unga po hame ya o kai ke against the law ko e wa ki me ave ki tonga ka ki hame afana ka ki hanga me fa ka ta fa ka lao he me fa ka pe he ke tau si o ku makatu unga i hono holo e ki nges puha pepa ko eni ka ko time ko na fetu ta ke atu ai tala mai he to ko ta ko ni na lava ke tu te ku e ku ki nges puha ka pe ke to ya ha fe lava e ta mai ka pe ke to lava ya o mai ki tua ko me ana fa i loto ko ku kisi ko lole ko chips pe mo ka ki sipi he mo ki puha he mohimi e ko fada in loa na fi ma o ke wangi o sai ki ai mo fanki me ke he pe ia ko ke fu ma winga ia kana ave po la ko kiloto en ki nes puha pe pa ko ni fat ko fe tu taki ke lava ia ke lava na autoria o mai ki tua tala mai pe ia ko pe ke to lava ia to ke ka pa te wan haris ko ke to ia haris itia po e ngai me i loto ia ko ngai me e na ma wi he mal ta na fanki me welfare fanki me o la ku i loto i he puha ko ni pa ko faka ko live ko ni ke lava ke si onge pe ku fea ngai me ko ni ki he anga ai fai fatongia tala mai ke to fe ma uia ke to ko hingoa ko as ko hange ne ha to hingoa ki ta ko asia he most wanted i tonga faka business ko ki business hange pe ki fo i toti ke ma u ha me ai ai ko me pe ma wa ko ki to ko ni pe ke family ko ha pe me to ko ni ka ko hinga ko ni pe ko fea nai ai o atu ete ki o atu ete uta ko fe fa hinga o kulava ke na hanga na to o ave e puha ki tu anga fu puha la lahi mga ko ke ka wa ke lawa ke ta fa ko ia ka ko me ko ho ha ki ai pe ku fea na we fea e na fai fatongia ke kai ke lava ke na hanga fa ma ho inga ki mi ai loto pe ta hanga le va ke to ko ta ko ni ai ko sister in law to ku pe ai ka to e fai ha feinga
Whai te whengai e tala mai. Pau ke totonge tola e walu noa ke nau sio ke nge espuha. Ki loto ke me. Na nau osi hae puha o sio ki loto. E me ei loto. Koinu te tamai e tola wau noa ma kehe a sio ki loto. Tola e fiha ia hono houlu ko i whare tute. Pea tola e fiha whakalau mai ngai fia ki ai. O sanko ia o kai ke lahinge whakamore ia he ki mea koe loto una hanga charge mai koe ki he te ki mea ki puha pepa. Ka koe uhinga e kulai koe ni. Pe ko whea nai ai anga whakafotunga ngā ue kulawa ke whakahoko. E wawau. I o aso hingoa he kuia he kulai sen business i wawau. O ko tātai taha pe o atu e maunga hiuta mi heni. Ko hinga koe ni mamafa ai koloa. Mamafa mono toi o atu ai tute atu hono totongi hono o atu. Koe ke mo ilo ia mai mo tolu ia ai mamafa. Ka aku mau whakahoko whatongia ko hinga ke o atu e sirini ko ia ke lava ke tupu i tonga. Ke mo tolu e vilohi i tonga. Koe mau amapaanga e whonua. O ko mau mai e ki mulini. O nofo heri mau ai whainga maari e pa mau lava tokoni atu ki tongana. Ko hea mea ko whakawhaingo fua ai pe ai whakausia ai nā me matakari ke he. Ka whaita whainga tā ia e ki nges puha. Pea kuia e ki moni pe ia o asa kuhingoa aku ia. Pea na u whakawheho ia atu o pehe atu. Aia koe mea ko toa pete o atu mei henu pau ke risiti. Ka pau ko ha mea ia koe ko awe ka pike business ka tokoni. O awe ko tokoni ko whamiri. O tokoni ke whamiri o koa. Tokoni ke kolo. Tokoni ke kauwaiwai. E tamai na tolu ia pau peke visita te mea ko toa ia. O kuea ngahi mea ia kumau whakahoko heni o kumau i koe welfare ho mau siasi. Pea kua tahape. O kumau tātāna ke mea ko ia. Kua ke toi o mai ha risiti. Pea kumau hanga lewa whao ngahi mea ko ia taha ko toa pe i mori. Kai ke ngata i Amerikani kai pe foki au. Anu usila mo Asteria. Kuea ngahi mea ia kua ke toi fie maa uia. Ulahi pe mea ia. Laku ki loto ki awe ki ahonga ki tonga. Ke whamiri. Koe nia ko tala mai. Ko asio ku hingoa aku ia i he risi. Hangea nia ko most wanted ia ua ko ata hamea ta ife unga ia ki tonga. Ke na hanga nato hakule whaka au riri ke uki ipuha o atu. Ka hiri koe o atu pe tokoni ke whonua, tokoni ke kainga, tokoni ke maua haki manga mo ui. Koe ke hofia ke si aina. Ka kuma o atu e mea lelei ko toa pe ko hinga koe whonua. Mwe kakai. Ke koe ke mau hange koe ke au si aina. Ke mahanga whetuka te ngahi mea o koe ke whiunga mo tahau ke sino e tangata ke mau, ke tau mau. Hanga ngai mea tokoni mo ngai mea ko ia. O kuma o atu, koe ke lawa ke ma o atu mi Amerikani ai kiki. Ke ma o atu mi heni. Koe ngai mea ko toa pe kuma o atu, koe ngai mea whakaafu ofa, ke quality whakaafu ofa kuma o atu mi Amerikani, ke mo uia ho tau whamiri. Ai kakai e whonua. Ka koene ko tāpalasia ia ko aso to hingoa ki ta ia i he lisi i tonga kuia i business ha. O kuia pe business ka hangenia ko ai nia ko hangea kuia te fu business ki ta ia hangea ko Costco he ni po hangea ko 7-Eleven. Hala. Ko hape me ko mau i heni e lava ke tokoni o ko ave. Pe ko ke pehe ke o atu he mahina. O kuia e mau pila ke totongi. Pa ko hape ki me ko lava ke mau o atu. E lava ke ava tufa ke whonua, tufa ke kainga. Ka te pehe ke maua ki tola. O vila, o koe ke toi o mai, o oi kuma kainga, o koe ke toi o mai, ko o businessi, e ki me ko. O koe ke toi whakawhetong paanga me i tonga o mai ki heni. O ku whenga pe ke vilo pe sirini i tonga. Ko hinga, ko mo ke whonua, ke lava ke makatuunga e mau business o atu o tuu hena ko hinga ke whakalaka ai whonua. O koe ke te o maha paanga mi tonga ki heni. Ko hinga he kuto o lalo e paanga Amerika e ka pa o mai paanga tonga o ririu ki whaka o Amerika mai ki Amerikani. Kai, koe paanga ni maa whee maha mau pēha tola e taha hawhi. O taha hawhi tupu. O kumau fu mole, toku pēsi nini ke vilo i tonga ko hinga koe whonua. Mo sio ke whamiri, mo sio ke ki mea ko o kulawa ke mau whukotuku watu mi Amerikani. Neang o mau maa whakapaya he whonuani. Ka mau ofa atu ki tongana. Koe ke mau hama topali aki mo ui, ka ke mau toi ofa, mau toi sio ki tonga ke whamiri. Ko ate ki ipuha koe ni, ki ipuha pepa koe ni. Kumu hanga whakawhainga taia ai ave ki tua ki ipuha pepa.
Ko ngā ko hingoa a se business. Ka hiri ko ia koe mea lele ko tau pe ko o atu. O ko maho inga ka te au mo o si ilo ipe. O kwa keo whee mau mo hakure ma toi e ku puha e ku koloa o atu. Kwa ke ha mea tai whee unga ia e o atu tai whakalau ke o atu ke whonua. O atu pe ngahi mea e lava ke whakotu ke lele ki businessi pe lava ke utokoni ke whonua ke kolo. Ka mo nofo tāpala sia. Ai o atu e ki nges puha koe ni. Kwa ke toi lava ia ke o mai ki tu. Talama e te mautolu te mohanga ma tofu katau tuke ki nges puha koe ni. O mai ke ayo tufa ke masiva. O mai ke ayo tufa ke kawito. Ka mo nofo ke mo whakatau tuke ki nges puha. Nau he la ia. Hono whenga. O ku aro hula i mata. Koe ngā koe ka kawa. Nā matuko ke nges puha koe. Ka au ke whaka. Whainga te ia, whainga ta ia e mau o atu. A ngai mea ke lava ke mo o ia whunu. Mo o e kakai, mo al ke ngai whahamiri. Koe ke iropo hai. O nei whakahoko e whatongia koe ni. O si ia o e ke pule lai. Kai pe ke lava. Kai pe ke lava e ke o mai ki tu ai ki nges puha koe ni. Why? Koe hame mo awe e ki nges puha. Ke whakatau tuki. Kana hiru kana e more u kakawa. Ko aene ke ase o kingoa. Angena te hao ki te ua te hia. Hala ke aku hia i whanua koe ni. Hala ke aku hia i whanua koe ni. Ke mo pehe ke ta ofi. Ai o atu anga i uta o atu miheni. O kou loto mamai. Ko inga kou hao e fiaf e hoa tā koe ni. Ke o atu o kule o. Ke mo ilo. Ai whainga taa hono o atu. Ai ngai mea miheni. Ai e ne mamafa. O mo te sāsi mai hā mo hā mo hā. Foi sāsi mai tolu pe wha. Ma toki au ke tute o sāsi tute. Na mo ilo ipe. O atu e puha. Tāwhi hiwangi a. Tāwhi hiwangi a. Ta mai koe mea. I don't care. O kai ke utokanga au ki ai. Ke tāwhi hiwangi a. Pe tāwhi fia. O ko utokanga au tala mai homo praisi. Kai awe ki tu e puha. O kumo o si hua e puha. O si hala ki a mea. Tai whakarao te o atu e puha. Koe mea ta taupe o atu he kakai. O whanua. Me morini. Koe mea ta taupe. O koe ke tokanga au ke mau inga. Pe ko fiha e puha. Koe ke tokanga au ki ai. Mo oni pe mo tolu. O mai hamu praisi. Ka lawa ke o mai ki tua. Ka lawa ke whakahoko ai. E anga whewhe halele ha mau businessi. O atu me mulini. Kau kai ke mo tokanga mai mo tolu ia. Kau ngā ue. Ke mea o atu. Me mulini. Me tek mauto. O koe ke mo atu mauto ha mea tai whakalao. Ka koe ni ko ase ko hangena ko whakamana man. Ko asa kuingo aku he risi. E risi ha. Iyo, hen aure ratu ki tonga na ki wawa ona. Pana hangale sisita huinga ke whakalao. Ke tu au ke businessi ko inga ke tokon ke whanua. Tokon ke hok family. Tokon ke family hok hoa. Ko aine ka whakawhainga tāia e o atu. E mau puha mau tope koe ha. Mo se atu e kuiti o ke a. Ko hai ok ne whai whatongia koe ni. Ko tu ia mea maari e peta e wata ku walu wha. Ka ke to e lawa ia awe ki tua. Ka koe ki nges puha koe ni na e lako at pe mea. Na e lako at pe receipt. Tala mai o koe ki ha receipt ha mea na e asi ai. He mea na e wha. Koe hai mea koe ke mo whakamahu ia inga mai he aho na e tawa toa e puha ki whare tute. Pea mo hanga whakamahu inga i mai. Pa mo tala mai kai ke lawa ia. Kai pe to e lawa ia ke o mai ki tua. O se ne aho e tolu pau to e whei ngā tupe e lawa. Tala mai, ka pau e tute ia, e lau e whai aho e tolu na e tuku e i whare tute, to e lau mo e
Si o ki loto to lai walu noa, to e lau me whakamahu inga e hana kei ki ha receipt. Why? Hange nia mautori na kau hanga mautori ha matakari ke he mautori o atu mautori mea ke mohanga motolo whaka auliriki. Mo oni peia te mo siwi haku koloa e o atu haku mea e o atu. O kaki ha mea te mau o atu te o atu e whakalao pe o atu e mau mahu e ke sio e ke mau haku. He koe ke rota ke o atu ha mea ko ngā ke mau ke iloia ke ilonga hau ki ngoa i tongana. Kai! Ko o atu whakatu e ki businessi, ko ngā ke rau ke mau e sirine whonua lawe ke te kātua e sirine koe. Koe ke toi o mai sirine, o koe ke whakatu businessi hau ia i tonga, i wawau. Pea o mai sirine koe ke kumi haku mo ui hen. Kai! Tālu e whakatu e businessi, te ke o maha pentaha tonga ke ririu Amerika mai ki hen. Kai! O ko whenga pe au i he mau ngā au e, ke rawa ke mau. O ku mole ka pau e toi ririu maha sirene mei tonga. Ke mai ki hen. Ka o henga e ku live at koe ni, ke au mo share atu. Pe ku mo oni koa pe totonu koe mea koe ni, ko hea mea kusai pia tonga ia. O koe ke toi eke ha risiti a mua haa mea ko eke whaka auliriki e ki risiti ke ki fohina meonesi, ki risiti ke fohina haa, ki risiti ke kofships. O pehe mai o totonu. Ko hai o eke risiti, o koe ke hanga o at e kulaiwi ke tāpalasia si whahinga o at e nauta. O atu e kuuta ko ngā koe tokoni. Pako whaka awe nia ke te fo i ki taia, koe whao e te puha, pe tau hanga u whakamana ase o kuhingoa au ke pa e tu te fia. So what? Mo talamai mea tau he taimi o kutawa atu ai puha, mo hanga o wakiri e te ai puha. Talahatu mo i mahau inga. He upau ke mau totongi mau tolu ia, fo i totongi ai whaa pe nima, ai whi ke he kehe ia, pe mau toki au ke tute, o mai lewa mo praisi, o nima aki ia pe ono. O kwa ke te whakawhehu ia tau ia, homo tute. Ai paanga o whi hai paanga o kume, kai, na os talatu pe, os whakahokot pe hoku leo, o mai e kupua whiha, ka lawa ke totongi ka o mai ki tua. Koe ko atu kone hoku leo ke o ngo atu ke iloi. He kufu mahu inga o pito ia ke whahinga ni i. Koe ke whefokotu pisinisi au ia, ka ko alatu koe ki tonga he wafta walu o sio, na lawa ke whakalere haki imea aho ngai ke whonua, aho ngai ke whamiri. Kai watu pe kau si aina ia whakotu upe e nau pisinisi, pia tau wota toka kai tonga ki ai, koe ke whakalawe au ia, mo oni pe he maa a si aina ia. Ka koe wat koloa a mau tolu miheni, koe koloa lere, mo watu pau na ke mau whakamahu inga, ke ki owa ke mau ha mau tupu, koe ngā kalawa ke vilo pe tonga ai a seniti, o whakatawa e ngai me ai, ke whakafonu aki, e te ki koloa, kai toki whakamahali e, i heni pa mau toki o atu. Ka ko ai ene ke hange ene o ku whaka mea mea, o ko hingoa a koia, ko asia hingoa a koia he risia, o ke pisinisi koe. Iyo! O ku whakalao koe uhi ko hingai e ku alatu ki hena, pau whakotu, ke whakalao! O ku iai e ku kaisen pisinisi i wawauna. Ko mensen pen ki wawau, ke kau whaifatongia i wawau. Kakai ke hanga o ai haku laiseni, te mo toi sasi mai e toi pehe mai au pehe mo pehe ko kia laiseni a waha. Ko uhinga e na whakahoka e ku laiseni ke mau ka kato ngai mea kotoa, pau toki foki mai. Ka ua whakawhihi haku atu mea ki hena, pa mo toi whakawhihi haku kia haku laiseni. O ku maho inga ke ia te laiseni he koe lao ia. Ke ia pau ke ia te laiseni pa te whotu business. Ko uhinga ia e whakahoka e business ke mau ka kato kotoa ngai ta whaako ia. Kai lawa ke toko atu. Pia koe ta ue ne ua whakalere e ki businessi. Koe ki hapalopale mai ia. Nea ngau koe ke tatau e ki mea ku lawa ke mau hanga o whakahoko i wawauna. Ke hange koe kausi aina. Whaka ahamu hange. Nai hange aeni konu usira pu Australia. Ke wike pe taha tau e utaki wawa. Tau utaki tonga. O se mahina e taha mo konga tok tau atu e mau puha.
ke whakahoko ke mau whatongia e mau ki business ko na o tu i wawa au na. Whakaamang na pehe mai na e wike pe tahan ko Australia mo Nusila pa o e mau pua. Te mau whe tuku atu ka ke tuku. Ka ko hinga ko e loa ko e alo atu ko e puhami Amerikani ki tonga pe ko wawa au. Ko hingai o ku mau e whenga maari ke mau to e ngā au e tātānaki ko hai ki mea e mau pe o atu. He ka pau na ko uhinga na ka pau na ko e wike pe tahange ko Australia mo Nusila. Ko malama lava ai ngahi mea lahi ya. Ko uhinga e ku hau he fia he ho ata ko ni ke ulai via. O to tonu pe ke fea e anga e tau ngā ue ke taha kotoa ke taha. Whai ho mo ngā ue. Ko tu ya maha ka pa ko ki pua pepa ko ni ko taha ia na e hat fa miri pe ka ngā ue po ka taha pe mea. Ka ke te whaka fihi ia. Hala. Ko ngā whako ko tau ulunganga whakatonga ia ko fa miri pe ki mono ia pe alu ko e mo ia. He? Ha mea ka ke whai pe he kotoa ke taha kotoa. Ko le whakamore at pena pe he kuanga whewhe e kulaiwi. Ka ko tuu ko e ni ke ulaiwi mo se atu. Pe ko whakaau ia ke te hange ko te whakapipi ko ia ki tahe ke toi whao ha te mea awe o pehe mai ia. Ko aso torisi i tae pe oange ia. Pau ke oange. A single receipt ko toa pe ai mea e whakatau e pau ke oange ia. Nau whakawhehu ia atu. Whewhe ka pau koe ko hamea ia ki awe ke pisinsi. Ko awe ia ko awe ke ofa ke ka waiwai he kolo. Po ko awe ke tokoni. O whea mau pe ia ke oange receipt. Koe ngai mea koe nei mau ia me ngai mea ke. Koe whanua muri ko ni o kulawa ke tau mau e ngai mea whiri. Ma ngai mea wat ke kalatse i lau. O koe ke toi ai receipt. E ngai mea lahi. Tu ke ka pau ke alki whale koloa. O tok whakatau e mau mai receipt. Ko kore whakamore at na whakamatatua e kulaiwi. Ko hinga. O koe ke koau, koe ke usa ia he mea koe laiwi. Ke whakahoka ngai whatu ngai mea pehen. Ka ko ato hoku le o ki tonga. Ko hinga. O ku mau nofu mai tolo hena o mau mo ui i heni, i molini. Pea he i kai ke ngalo a tonga ia mau tolo he koe whanua na mau tupu a ke ai. Pau lewa ke mau tokoni. Ko au. Koe toko taha au ia, koe ke si au ia ka taha. Ka mea, ka ia mea te umau te waiwai. Ka ia mea te umau te waiwai ke. Ke ka waiwai. Pio ka wito e kolo ko ia. Koe ke lau au ke kumole. O ko ilo e ka hei tāpua ke ulawa ke umau. E a waiwai a mea. O ko umau mau ki whamiri ke ani ike. Koe tāpua ki au ko umau. Pek o ate o ki nges pua koe ni. Piau tā, ke toko tāne awe e ku nges pua. Ke kau tā koe ni. Tā mai tā koe ni koe ke ilo po hame o pihe ai pi. E whai whatongia. E whetu utaki ki ai. Mahalo koe ke totonu ke kau i ai. He kono whatongia pe anaia. Kono awe e mauta ke au. Kau koe ke hanga wia whakahalake toko tākoe. Nau tā pia pau aian ki ai. Vai tamai e whetu utaki. Pau tāne sahi pia o te whetu utaki ko ia. Koe ngā ko mo whatongia pia mo tolo ko awe e maupuha ke au. Koe mea ko utua ia hao he hoa tā koe ni ke mo se atu e kulaiwi. Koe king espuha koe ni na e totone ke au ia ti sema. Kai ke au ia koe ngaka whiririu e anga koe alu e waka tala mai ku whi ha moa pe ku whi. Sai pia koe ke tokanga o ke whi pe tai mea uai o ko whakamahalo pe kua au e ku uta e king espuha ki tonga. Ta koe taim koe na e tawa atu ai os ai hono umea kotoa tala mai koe ke lawa king espuha ai. Ai king espuha ai te whakatata king espuha wha ai mo sio pa wha ai pe whanki mono o awe holo. Koe ke lawa ia awe, ta mai koe ke toi lawa ia o awe ki toa pau ke oange risiti ia ai mea i loto na nau hai.
na na ha o si o ki ai ko ku kisi ko lole ko ha fu fangi me aonga ke fa nau mo ai pe mo e sipi kafu na eta mo he mohimi ki pu hai mohimi ke afu me ma inga fe e ki pu ha ko e ni ka kuna hanga na to fa ka fa nga ta e hono o mai ki tua ke tute ke to lava ya tute ke lava ta mai pe ke lava ia ko pe ta wa ko no fo ka le ke to fa ka ha fonga ko ha fonga se o atu ane afi ke ko le pe lava ke to o mai ke ko ha fonga ta la mai le vai pau ke to tonge sio e ke ngespuha na o si sio ke ki ngespuha kono he ta wa tu ta mai pau ke to tonge to la va no ke sio ki loto to ta la mai la fa ma ho inga e me i loto to tong ngono tu ko fare tu te o to tong foi a he tolu pe a he fiha mo so angia o pe he o ku tone fai fatongia ko eni ka fa au ke hange ko ma fo ma to he to ave ha me o ku ma inga e ma o ata e koloa o at pa mo o mai ho mo price ha me mo fa ka fe hu ia mai ai o si mo ko o atu ko e puha o mo pakiri pe puha o ka kato kilalo hono ta aki hala ke ko me ata tawa i pe o atu he ngai fonua he ka kai ke pe i molin pe ma o mai le ha mo price o ku te awa tu pe wa tolo atu pe ta fe hi vangi a wa tu e o mo si o ki ai o kwa ke tokanga ko fiha o mai ke ki pua ko me pe ko tokan ki ai me ani ko ke to ya fonga ke o mai ki tu ai nges pua he tai na tawa tu ai now look for what ke tawa tinges pua en ai fan ki me ai ke vai vai me ke wito kai ke lava kon talamai fa ka tau tukia ko ya ke si tu mai fa tau tuki pa mo si tu at mo tolo fa me a mo me ale o me ko mo ngai api ko si su kalai si pe tu mo ta fa aki ke ne ilo mo ni mo toton o kai ke hanga wea o hau he ahoni ke live atu ke tapalasia ai o kau o atu puha me mulini ka i whakafo ofa pia ko e mea pia ko loto ko hinga ko fie mau ha meu pehea he mo fai fatongia ko hai ave ko hai oktuku pia sai hono o atu ko pisnisi ko ha no mau ko pisnisi o atu ki tonga o koe ke wala penta hala talo e ku hau ke fonuani ki he wala te wafta valu te ke wala penta tonga he taimina e whakalere o ki pisnisi wilo pe ai tongana wilo pe tongana ko ngai ao ngai ke fonua ao ngai ko ha no mau e mau pisnisi tongana o mau mai ki heni pa mau o ate mea ke tu uhena ke pisnisi ai o vilo pe tongana pe e paanga e fonua ko fra awe ne ke mau fo i mau toria ai ko asot ko hange ho to hingo han ko na fra lawat ki mo ko hange ho to hingo akitaya hafu tila marijuana i amerikani hono o ata ki ko ni ngespuha o kai pe ke to lava ia kai pe ke ya fa kau ia pe te mo nga ofa mai o ave ki tua hala ke ha me ai pe heta e fra lawi loto o kuma o ato o mau nga we ai me ako o ato ko ka me ia pe fanki me aku ma o kalatsi la ia fanki me o kuma o he sei la fa koloa ta pau ke mau alu ma to he taimi o sei la fa koloa ke kumi i hene ma ke o ato ki hena ko nga ka kwala ti fa ka fu o fa ma o ato ki hena ka ko ai ne ke fa ka ai ni ke o ate ki me ke hange ko ke fa ai mai ke mau fo ke o te o ata kolo wai o atu pesi ai na ke mo kai ngai me ko no asa so sisi mo ko na tuku ha ta e ta pa te fa ta te sai na ke mo pu ke ma haki o ka ke mo at ma ta hakiki he ko ke watu kiki amerikane ki hena ko ke havaka atu kiki hena ko ke ngofu ia ba ko ke te ke havaka ai si ke watu hena ko Australia pe mo sila o atu ki kiki pa ko mea mau tolo ku mau fai ko ma fkatau e mea ko ia me tonga
o atu ke whakalele ake mau kipisi. O mau toi ala pe matolo o atu me hen me he paanga i Amerikani o ave ki tonga o atu me tonga ki wawau ke whakalele ake mau kisnisi. Kamo o atu pesi aina ia ke whakahoko e nau pisnisi pe whakawhaingofua pe me akotoa ke si aina. Kai whewhe mau tolu. Na mau nei whanau i mau tolu hena, pa mau hau ki hena, foke manatu, pa te o atu rewa mea ke tokoni ke whonua, tokoni ke whamiri. Kako ai ne ke o atu e mau whanki puha mau tolu ke mohang mo tō tāparasia, o pehe e tola e wafe, e tola e tahafe ko ingaku, ko pisnisi. So what? O atu ko ingaku pisnisi, ko ingaku ke o atu ke whakalere ke hangenia ko te drug dealer ki te Amerika. Hala ke yak me hao ek me kainga. Hala ke yak penta. Hala ke mama e awi hapaanga. Hala. Ka ke hapaanga ia hen ke mahonga whakahu. Loi ma wahe heni e mau paanga. O whakahu at pe ahoni. Toi toha pe ai fiafi. Whakahu pong pong toha e fiafi. Os. Mama anga ia ki i wahe. Ko inga mau whakahoko. O mau wahe pe o kume ngai mea ke ngake o atu. Ke whakalele ake ki mea. Mo tokoni ke whamiri. Pea mo e whonua. Ona mo whakauka mo tōk mau nofi Amerikani o mau paanga hala. Tu kepe whahenga ia whakahau e nau paanga nau tōlu iau. Oku whakapoto. Ko mau tōlu, ko hau pe wahe ahoni, whakahau e ai fiafi, toi pehe at pea apo o toi toho i mai. Ko ngā koe lahi ngai pila, lahi a pito e mau ngai pila o tōtong heni, toi siwatu ki hena. O mau totongi ato no mahu inga. Koe puha ko ati wawau, waluwha, o mei tola walungi au Amerika. Koe ki nges puha koe na e wat koe ni, na e tola te au tuk me wangi au. Amerika. Ek ta pepe whangi au, pepe me minimangi au. Laka ia he mea koe i loto. Kak mau o atu i he mau ofa o atu ke whakahoko ake ki mea kong ma whakalere i tongana. Kau whakaawe nia ke hange nia ku whakairifia i mai, ko hinga fiha o tu te ia ko hinga ku ia ko ingoa ko ase business. Ko hinga ku ase business ko hinga na utotong e ku laiseni ke ase ku ingoa whakalao i hena ke whakalere u ki business. Pa ko ki business ne ku nothing e ki business ia ku ia. Ko koloa pe ke mau haki koini ke tana ki hena o vilo ai ke ngai fie mau ai family. Ko ai ne ke ai mai ko nga ko aso to hingoa ki tai business pe pau ke pehe mo pehe mani ai ka pana ka ke walatu ke fotu hakulai ke ai hakulai seni te mo to pehe mai ko tai lai seni o ku ha mo ha ke talia mo onia to ka puhaya ko nga o ka ke yahan kulai seni ya mo one fo imi ai ko ya ka pau ko ia ka ko stu ko hingoa mo oni os lai seni fakalao ko hingoa itonga. Kako ai ne ke o atene e mau puha mau tolu poko hai mau ki mea ko ta aki whakauriri ki ia pe pehe mai o pehe mo pehe why pe atai ofa mo on e mau fei ngā to mau rei taha ke mau o atu e mau ofa ki hena ke whahamiri ka pehe fo ke whonua ofa ko ane te whakafihi mai anga hi mea lahi ia talo ave ku tu e ki business pe ave ku ngai mea ko to ape ku puha mea ko ke te whakawhehu ia e price mo almo to whakamahu inga price he ko ke fair ia ke homo ave totongi ke taha kotoa o ku ke puha ko ke I don't care o ko ke hanga o hake de poini ko ni ka to tonu ke fair toton ke fair homo fai fatongia sai pea ka pau te moloto mamahi mo toka te watu haku puha ki hena te mo mate mo chache mo toto la tolu afe I don't care os ma te teu pe sino ya koe ni ke utali ko hai mahu inga te mo o mai ki tua ka ko iloi ko sisu ka laispe te ne afia ho mo loto mo fai hala o kehe ki he o toton ke tatau pe ki ko ha mo fonga ke mo whakahoko ha mo whatongia. Ko ni ko ke toi mai ki puha ko ke toi lava o mai. Pia ave ki puha la ki tahi. O et whakatau tuki ha te mo situ a mai te mo situ a me to fa ki puha ave mo me alere o mo ia ko mo api.
ni ka o se tumu o se ku feinga ko au ko to ko taha au o ka ke fe loto ke ulai ko nga ko fatongia he lotu ka ko tu ko fatongia he lotu ka ulea ase ku leo ke ulea ke ilo he taha ko toa ku leo he ka ke sa ia ia ke ulai pe heni ke fa ko hinga he ku ia fatongia ko mau siasi ko ke loto ke ta palasia tu ke ta faki ko nga kai ave ho ku leo ke au he koe mea ko tui ke ai koe mo ni mo totonu mo fai totonu koe mea totonu ke tawa o ke tonga whakahoko ke fai mea ko toa ke mo ni mo totonu fai totonu kai lava ke tau taha e whonua koe ke tō ke he koe na koe fai hala koe ta elea mo ni ta elea totonu fai ngahi mea ia utai totonu Oa pena koe wha more ka tek mo tolu na pehe o ko le ho haa he ulaivi koe ni. Ka o ato ku le o ke ongo. Ke mo ka tak wha more ka o ato e mauta. Mo hua e mo tolu mo hang mo to wa kire puha. O mai mo praisi kai ave ki tua. Koe ave koe a koe business. Mo oni pia aso ki ngoa koe business. Pa ufkalao ia ke business. Pe koe ko kotoa e umea koe ia ke business kato. O ia ngai mea wha ato e ke tufa. Ko hanga e tau o mai ke whonuani, tau ofa ka tau ngai family, pa ure ke tau vahe ko hai ki mea te tau mau, tau vahe ko tau ngai family, me masiva. O koe ko uhinga ke o atu pe ha te pua ko te laiseni, pe tala ia ko mea ko toa pea ke businessi. Ka ai, o hanga he mea ko o atu ia wha o atu ai ke vahe. Ke ngai family. Pero ai ni ke talamai ko mea pe o ange po pau ya ke receipt ko toa me ko toa ya every single items pe i loto e receipt ka mo iro ia mai o kuia ngai mea ku la ko tu pe i loto o kai ke ha receipt ya ko mea pe nai ma o mai ko ngai ofa po ngai mea pe nai fai ta naki ngai kulupu o mai ko ai ne ke ai ke o ange ko toa pe ia hanga ku ai me ke o ange pe receipt ka toa e foi me ko toa pe foi receipt ko toa ko ave ko te business mo ni pe u hai me i loto ave ke business u hai me i loto ko me ke tufa ko tala mai ko me ko ka ke ha receipt e fa ma hu inga ia o so ange ha mo tolu Kau pe ke mo share tu eku live ko hinga ke mo ke a watu si oku leo pe ku mo oni mo totonu ngai ka pa ku hala eku fai eku live ko ni kata fa mo mole ke ka pa na ave ki tu e puha ka ke live ya wia o ka na ke wa ilo e te wa e a ka tu unga e pehe ke ki toi lava hate me ave ki tu ko pehe au ya e lava pe ya ka pa te na hanga fa ma ho ingai e ki mea ko ia ke ave ki tu. Hena e watu, na e mole hoto kakawa, kume ki whanki mea ko ia, o ave, ko e nia ko ke toi fie maa, ua ku whakatau tuki ia. O ka takwa mole pe. O whaka au mpe ke mo share te ku laivi. Ko nga, he tu e ki businessi, ko ke mau ha mea ia hai. O ko pe to nga ia whakatawe saina ko hape ki kakai o ko mafka o ko ke fie pe ko me ata wa taina pe ai taha ke fe tu alo whakatawa ai o ka ke whamalo ia ia te ia hata ki alu o kumi ha me he ki business kai o ke tawa taina pe taha ko toa ia ko tau mo ia to he ko tau mo ke tau mo i tawa taina alu pe faiteria pe taha ia ni alo whakatawa ene me o ku he fale koloa se aina pa o kwa ke whamalo hi e au ke alu hata whakatau kai he ku ia umea kwa ke mau ia ki whare o mau ia se aina pa e o ia ki ai ka kwa whenga e koe lele taha kwa ke oat ke whaka aia te ki pisini ko hangene ko tāpala sia mai ia ko asa ku hingoa ku ia pe totongi ia fiha ia pe ko ha pau ke taak oh my goodness o kai ke lewa ke fea fai whatongia pe hen, he ilo ka pau halao fo o ia tainimi. Kau si ko halao fo o ko halao.
Ko mea ko toa pe business ia ko en ko fe ma nge risiti. Pe ko aku mo ni pe ka pa fe ma risiti o ate risiti. Ka he o mea ni ko ke ma risiti ia. Ko nga ko mea ia offer mai, po mea ta na kia e mea ko ngai kulu po fai ta na me pe. Ka ke o mai ka ka ko na risiti ko ke ko ngai mea mai na ko o si ngai mea wik. Pe ko ha ko va ka ko ata ko va ka fa nga mari pe fa o atuai o atu konto e ki mai ka risiti ko ave ke fare koloa. O ko o mea ave tufa. Ani mo ka tak fa more pe na kuongo ta fe unga ma ta tau e kulaivi ke ka fai fatongia ko ni he customer po ko hai pe i he pot nga we ko ni ka o ato kuleo ke mo iloi pe lava leva ke hanga ke mo sio ki ai pe pe ko mo oni pe ko hai fai ko tok sio na ko ha ko tok fanong ha me tal ave ku puha pe ta e ki nge puha si ina ave ko faka fihi ai e fia ia ko tama ia ke toi lava ke te ave ki tua. Ka hiri ko ia ko ma inga i loto ia ke ave tola ni mangea pe tola tolungia e me i loto. Pe ko na ke tu ke pe fale tute. Pa ta ama tola ki tahi ke te fie ma ia e au ko nga he ko na chasi mai toi fo isi e toi oia toi si ka toi tola va noa. Toi sasi mai mo na tuki fare tute. Ko ha mena ka ke fai foi fatongia ko ya ke fai he ulat ko na i tawa to na haya nge spua pe mo o mai ngai chas ko ya ka fai mo mai ki to. Ko ha me ko tu ko ya ai pa to ki lahi ngai me pa tamai ka faka ma hui ngai ku o vai he me i loto. Wai ha mena ka ke mo ai i loto he na tawa to ai. Ka mo tu ke mo to ke o se foi ya fia po mo e ke mai o sasi no tuki fare tute. Ka ke totone foi me ia koia. Pe mo tala mai ka pe ke to lava ia. Ko nga ko kingoa asi business ko ame me ke business. So what? O atu he ku pau ke o atu ke business mo atu tufa. Ko me ose ku maka to pepe sete valu ka tak fa mole. Ko atu ene ko fa mole ka tek mo tolo ku lava ke mo mamata mai ke ki live ku ha pe ku loto mama he mo ku ngoi talo e fai fatongia ave ki me ane ngo pe fe ki ko ini o ku ma uai ka ko honga ia ko nga ku lava ke ma o ki tokoni ko ya ki business ko ya lava ke to tokona ka ni ike ana ngai fe ma o family to tokona ke fonua tokona te me ka kra ki hak se ni te ni o ma pe tonga o to tokona ke fonua to tokona ke kolo to tokona ke ka vai ka wito mo ta pe na fe ma tokona ka ko ai ni ko hange ku faka fai ngata ya e te fetu ku me ki tai hange ni ku ti ya te o te tila ki tai amerikani i amerikani hono o atu e te koloa ki ai ka mo ofa mai vavao na utupu pe vavao na e fai re i pe ai vavao pa mau toki hiki ki ha moa pa mau ha wai ke fonuan o kumi mo ui o ma family. Pau pe fai manatu ke kolo tupu anga pe fai manatu ki vava. O kwa ke loto ko a ke wa o live e kwa ke fa sa ia ko a ke wa o live pe hen. Ka ko nga ko loto mama hai pau pe ke wa o ia ke ka wa to kuleo. Ko nga ke ilo e taha ko toa ai fo nga we kula ke fa ka hoko. Ai ko tu eta ni mi he kai ke to lava ha fa o ia ha me ta receipt o mai ha me ena e ma o ha me ko kai fo ke to ton ke pe ko ha me ko ngofu ai fa hinga ni ta receipt ka e mai ate ki me a ko fe ma o ia receipt ka to ko mai ki tu ka tak fa mo share te ku live ko hinga ke ya ko ya to ku leo ke lava ke fa ton tono ngai me ko to ape ku lava ke hoko o to tonu ke tau mo ui fai to tonu e tau ngawe ke taha ko to ape fai e ka time ko te tau fai to tonu ai ngai mea ko ia e lao le ke makatu ungai whakalaka fonua ki o lunga
Ka kai ke tau fai to tonu, mo mo uia ngā tonu, e whakahoko fai whatongia, he kai ke lava ke whakalaka whonuai, koe mea pe e hoko, koe ke, koe tau lau, koe hae ngai mea koe hoko koe taini me social media, koe ni ai politiki. Pata koe whakamole mole ka te motoro, koe ngā koe ngahi, ngahi lea tai whi unga ko haat ma te au, koe whakamole mole ka te motoro. Koe ko hao pe koe ni koe a whakaasea to kule o talo e ko nofo mau pehe pe te ulaiwi. Tā mai pehe wake tu, koe ke whi mau ke ulaiwi e ngahi mea koe ni, koe mea mau taimi. Kai, ko tange wa tu pe ke ulaiwi, koe ko mea mau taimi koe ngā, koe ka kawa na lava ke ta ngā wei o awe. Ke whonua, ke whakahoko a ke ki i whatongia koe ni. Ko maha o whalahi ka te motoro, a te koe whamone ka te motoro ke ngawe kastomu, mo mamata mai pe te mo whanongo ke kulaiwi. Koe mea ko toa pe, pau pe ke o ato mau ngai leo, ke mousi o ki ai, ngai whai whatongia. Ko le whakamone at koe o ato e mau ngai koloa, o ato ngai mea koe mau toko ni, mo whakawhai ngofuai, mo siwi, osa mo siwi, mo ngai mea koe apa, mo hanga lewa whakawhai ngofuai ke o mai ki tua. Ko osi a hange ko toi whakawhai ngata ia, i pe ngai mea ke o mai. Ki tua e mau ngai mea koe o ato, ka hiri koe koe ngai mea koe ia, koe ke ia mea tai whakalao ia pe mea mea ke o atu miheni po ka marijuana po ka ngai mea koe kai koe mea pe ke o atu ke tokon ke whonua ko ose e kumaka ko maha o whalahi ka te motolo ko mo ngai whamiri whakatawang ke mo maha aholere e ahoni pe mo whai ehi me maha ki koe ni ku lawa ke tau tofuhi ai he mamani koe ni mo tokanga lere wea mo mas pe lava leva ke mo tahi lere nasi ima motolo he maha ki ofar ke tonga ko toa pe mo tolo hono katoa tua awhaatu ko au waho nima me San Francisco o whaatu malo.